Pa ne mogu sad navesti nekakvog posebnog krivca, ali sigurno da bi mogla reći da je brat, pošto sam njega gledala u osnovnoj školi je krenuo igrati rukomet, tako da sam ja uz njega gledajući ga odlučila za igrat rukomet i naravno da mi nije žao. Rukomet mi se jako sviđa, dinamičan je sport i uvijek je napeto, tako da stvarno gledatelji mogu uživati u njemu. Pa znači počela sam se baviti rukometom otprilike negdje u 5. razredu osnovne škole. Sa 16 godina sam prešla u Lokomotivu. Kasnije bila sam 8 godina u Lokomotivi, zatim sam prešla u Podravku, 2 godine u Podravci, 4 godine u Krimu i eto sad prva sezona u Vardaru. Pa od početka sam igrala vanjskoga, stavljali su me, igrala sam u biti sve 3 pozicije vanjskoga, ali u Lokomotivi sam 4 godine igrala samo obranu. Nisam smjela preći centar, kako bi se reklo, ali sad mi je drago radi toga jer naučila sam igrat obranu. Tako da poslije kasnije sam zaigrala u napadu i sad igram u oba pravca. Pa i pretprošlu sezonu sam već pregovarala sa Vardarom, ali imala sam još ugovor u Krimu, tako da odlučila sam završiti ugovor sa Krimom i prve reakcije su bile stvarno pozitivne, bila sam oduševljena, Vardar je slagao dobru ekipu i htjela sam biti dio svega toga. Pa i prije sam posjećivala Makedoniju, ali sada prvi put živim ovdje i mogu reći samo sve najbolje. Ljudi su otvoreni i topli i stvarno se osjećam kao doma. Pa upravo to što sam spomenula, mislim da su ljudi jako topli i otvoreni i nekako ti se onda lakše adaptirati u takvo mjesto. Pa najviše se možda družim sa Majom Zebić i bivšom suigračicom Barbarom Lazović, ali sve skupa se jako puno družimo, provodimo dosta vremena zajedno po ručkovima, večerama, tako da mogu reći da se sve skupa često družimo. Pa normalan dan sportaša, buđenje, doručak, trening, zatim ručak, odmor, ponovno trening i večera i spavanje. Mislim, uglavnom to je jedan jako dosadan dan. Pa slobodno vrijeme, ne znam, možda pokušavamo iskoristiti ili da se odmorimo ili da odemo negdje ako imamo više od jednog dana slobodno. Baš smo bili nedavno u Grčkoj, posjetila sam Solun i jako mi se svidjelo, tako da eto, nadam se da ću imati još vremena da posjetim ostale dijelove Grčke. Sad će zvučati smiješno, ali najčešće smo u City Mallu. Blizu je naše zgrade, tako da nekako nam je usput. Ne moram se voziti na drugi dio grada, tako da tamo većinom i ručamo i pijemo kavu, ali jako mi se sviđa centar grada i volim provoditi vrijeme u centru isto. Između ručka i kave malo još po dućanima i... Pa mislim da Vardar već ima sve najbolje igračice, tako da imamo sve što nam treba. Pa možda Maja, pošto s njom igram i u reprezentaciji već 10 godina, u Podravci smo igrali skupa, tako da mislim da se možda najbolje poznajemo. Isto tako Barbara, sa njom sam igrala 4 godine u Krimu, sa Leki sam igrala godinu dana i mislim da imamo jako dobru komunikaciju.
Pa ja sam došla tek prvu godinu, Andreja je već bila tamo i bilo nam je stvarno dobro. Bile smo kratko skupa, samo jednu sezonu, ali lijepo nam je bilo skupa. Pa dobro, nije, evo sad već, pošto igramo sa budućnosti, uvijek se moraš posebno pripremati na njihovu obranu jer igraju stvarno čvrsto i agresivno za razliku od drugih ekipa, tako da nekako posebno se pripremam za takve utakmice, a sad u prošlosti da li mi je bio baš neki, eto sjećam se jednog golmana, Dinu, Rumunjka, eto ona je uvijek bila opasna na golu, tako da eto, nju mogu spomenuti. Pa stvarno ima Vardar isto vrhunske igrače, ali Šterbik je stvarno poseban na golu. Pa mislim da smo stvarno loše startali ovu sezonu. Bilo je tu svega uspona, padova, tražili smo se, nismo našli neku pravu formu, ali u drugom dijelu mislim da smo nekako su nam se kockice posložile, puno smo igranije, kvalitetnije igramo, posebno u obrani, u napadu smo isto pronašli zajednički jezik, tako da nova je ekipa, dosta je novih igrača i mislim da nam je bilo potrebno vrijeme da se uigramo i mislim da smo sad u dobroj formi. Ritual, ne, samo nekako prije utakmice ne volim buku i galamu, volim mirnoću, tišinu, da se skoncentriram i fokusiram se na utakmicu. Nikakvi drugi posebni rituali. Pa ja vjerujem u svoje cure, mislim da su najbolje i imamo respekt prema budućnosti, odlična su i kvalitetna ekipa, ali mi ćemo dati sve od sebe da ih pobijedimo. A njihova obrana je, već sam spomenula, jako agresivna, igraju jako grubo i trebamo se prije svega paziti, a u napadu mislim da je nekako ključ njihovog napada ta komunikacija i suradnja između Nagu i Cvijića. Tako da probat ćemo tu suradnju prekinuti ili zatvoriti. Da. Biće sigurno jedna zanimljiva utakmica. Larvik cijelu sezonu igra odlično. Mislim da imaju sve pobjede i meni osobno igraju najljepši rukomet. Dinamo je iznenađenje u Ligi prvaka ove sezone. Isto igraju jako dobro, imaju odlične vanjske igračice i bit će sigurno zanimljiva utakmica. Ali malu prednost bi možda dala Larviku. Pa mislim da je cijeloj ekipi najdraža utakmica protiv Đera u Skopju. Jer smo odigrale fenomenalnu obranu, odigrale smo sa posebnom energijom, čvrstinom i disale smo kao jedna i mislim da ću tu utakmicu uvijek pamtiti. Pa ne mogu sad reći da navijam za neki klub, ne. Pratim, imaju stvarno, njemački klubovi su odlični, Barcelona, mislim možda mi sad Barcelona igra najljepše. Imaju stvarno dream team i mislim da bi oni mogli osvojiti Ligu prvaka. Pa ima jedna anegdota kad smo došli, prvi put smo bili u šetnji, ispred zgrade su se skupili ljudi. Ja sad vičem Grujo, Grujo i odjednom smijeh. Meni ništa nije jasno i onda mi kažu pa naš premijer se zove Grujevski. Kao nadimak mu je Grujo. Ja rekao super. Dođite svi u Budimpeštu i budite naš 8. igrač. Vaša podrška nam jako puno znači. Ajde, ajde Vardare.